kuko niba Bibiliya bivuga ityo nuko nguko ikigaragara hano cyane nk'uko Zekariya umuhanuzi abivuga mu bice 12:2 nuko ikidashobora gushidikanywa nuko hariho umugambi utagaragara neza wo guterwa kwa Isirayeli, kandi icyo gitero kikazaba gikomeye cyane, ndetse nk'uko ubuhanuzi bigaragaza icyo gitero ntabwo kizaba ari cy'Abanyepalestina, ahubwo hari ikindi gihugu, hari kandi ibihugu byinshi bizaba bigishyigikiye. N'ubundi Palestina si igihugu, kugira ngo abantu babimenye. N'utuntu dutara ni intara ebyiri. Ni intara ebyiri, hari Gaza, intara ya Cisjordani na Gaza. Nizo zitwa ko ari intara za Palestina, kandi nazo ntizegeranye. Hagati ya Gaza haciyemo n'ubundi agace ka Isirayeli. Haciyemo agace ka Isirayeli ngira ngo ni ibirometero nka 600. Ni hanini, ni kure. Ntabwo wavigaza ngo urarutashye muri Jordan, muri Cisjordani. Urumva rero izo ntara nazo si igihugu. Nta kugeza ubu ntabwo baragira leta ya Palestina yigenga, ntayo. Bizaba rero bigaragara ko iyi ntambara ikomeye cyane, ndetse bamwe mu bahanga mu bya politiki bavuga ko iyo ntambara izaba ari intambara ya gatatu y'isi yose. Zizajya zikoma mu nkokora Isirayeli zikayibuza gukoresha ikirere nk'uko babikoze mbere. Nanone muri icyo gihe ibiro by'ubutasi by'Uburusiya byafashije Misiri kubabwira amakuru y'imyiteguro, ndetse bubohereza n'abahanga mu bya gisirikare, ngira ngo bagera kuri 20 baza kugira inama Misiri. Urumva rero starago zose Isirayeli yanyuragamo irwana n'ibyo bihugu byunze ubumwe by'Abarabu. Uburusiya nubwo butagaragaje abasirikare babwo aho ngaho, ariko hari ibikorwa byagaragaye bakoze byerekana ko bashyigikiye Abarabu. Akaba ari nayo mpamvu ubu tutapfa gucira inyeri ibyo umuhanuzi Ezekiel avuga, akabavugaho ko hazaba imbarutso yo gutera Isirayeli. Ngira ngo muri iyi ntambara iri kuba Isirayeli yaricecekeye, ntacyo yavuze, yarabyihore. Ngira ngo irabizi, ivuga iti dukoje hagati mu ntozi ibibazo byaba ibibazo. Kandi ariko twakwibuka ko nanone iyi ntambara itaba itorero ikiri hano, niko biri tubwira. Ako kana ahubwo no kukibutsa abantu. Abadukurikiye bose bibuke ko iyi ntambara nubwo mwakumva itangiye gusuma, nubwo mwakumva bati byakozanyijeho byatangiye kugira gutya, ntabwo izaba itorero ritaragenda. Niramuka inatangiye gusekurana mu buryo bwa politiki no guterana amagambo, abantu bazabe bamenya ko itorero naryo riri kuhagirwa, rigiye kugenda. Ndetse hari n'umushinga wo gukora centre nucléaire aho muri El Daba mu Misiri, watangijwe nk'uko amasezerano yasinywe hagati ya Vladimir Putin w'Urusiya hamwe na Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri ku itariki ya 11 z'ukwa 12 2017. Basinye amasezerano yo gukora centre nucléaire, ikigo cy'intwaro za kirimbuzi. Urumva ibyo bintu byose, niba usapotinga igihugu kandi uzi ko ari umwanzi ukomeye wa Isirayeli, nawe deje ubwo nawe uri umwanzi wa Isirayeli. Ngiye impamvu rero ituma Uburusiya butungwa agatoki muri iyi ntambara, muzaba muri iyi ntambara ya Isirayeli. Igihugu cya kane ni Libani, kiza ku mwanya wa 6 muri ibyo bihugu. Libani cyangwa Lebanoni, nayo mu majyaruguru ya Isirayeli. Mu majyaruguru ya Isirayeli, mu gihe Dawidi na Salomo bari abami, cyo gihugu cyari kibanye neza na Isirayeli, cyo nta ntambara tubona. Ndetse ni nacyo abami bakuyemo ibiti byiza bakoresheje bubaka urusengero rw'i Yerusalemu, ndetse n'ababitemye bakaba ari Abasidoni, abantu bo muri utwo duce, ngo babinyuzaga mu mazi babimanura babijyana i Yerusalemu. Cyabanye, ariko ukuntu cyaje guhinduka ntiwamenya. Muri 48 nibwo kifatanije na Misiri na Yorodaniya na Siriya baza gutera Isirayeli. Icyo bemeza ko iki gihugu imitwe cyane ya Hamas na Hezbollah na Jihad Islamique ikunda gukorera inama zayo i Beirut, mu murwa mukuru w'icyo gihugu. Ubwo rero bakaba bati abanzi ba Isirayeli naho nibo biryamiye.
ikindi gihugu kivugwa ni Iraq kiza ku mwanya wa 7. iki gihugu nacyo gifite abaturage benshi, gifite kandi nacyo ni kinini cya Iraq gifite kilometero kari 435, ni kinini, gifite abaturage bagera kuri 1,38,000 n'ibihumbi 872, kandi gifite abasirikare, igisirikare kitoroshye kigizwe n'abasirikare bagera ku 771 hamwe n'abandi bagize inzego zitandukanye z'umutekano ngo bagera ku 650. urumva nabo bagiye gukabaka miliyoni. nk'uko amateka bigaragaza, igihugu cya Iraq cyahoze cyitwa Mesopotamia mbere kikaba byumvikana ko Babuloni ariho yari iherereye, bikabiduha kumenya imvo n'imvano y'imirwano icyo gihugu kigirira y'urwango icyo gihugu kigirira Isirayeli. uhereye mu kinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Yesu, icyo gihugu cyagabye ibitero bikomeye kuri Yerusalemu. urabizi ko Babuloni yateye Yerusalemu inshuro 1, 2, 3 ndetse zirenga, kikanyaga abantu bakagenda bagatwara. hanyuma ninge Ikuzo Emmy mubana muri iki kiganiro. hanyuma sindi nyenyine, ndi kumwe n'umwigisha wacu uyu munsi, aho dukomeje igice cy'amateka, ariko noneho uyu munsi turagaruka cyane aho twaheshoreje ubushize ubwo twavugaga nanone kandi aho amoko yagiye aturuka. ndakwinginze wowe udukurikiye, Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. munyemerero tuze kwakira umwigisha wacu Revera Pasteur Rwibasira, abanza dusabira umugisha hanyuma tuze gukomeza. Kari umushumba. Murakoze cyane Emmy, Imana ibaha umugisha namwe. duhaye ikaze abo bose badukurikiye bari hirya no hino, nkuko dusanzwe tubaha ikaze, baba bari hano mu gihugu imbere ndetse n'abari mu bihugu byo hanze. turabizi ko badukurikirana. umuvandimwe wacu uri muri Sweden wanyandikiye ejo, tumuhaye ikaze rwose, yambwiye ko akunda gukurikirana iki kiganiro n'ibindi biganiro. tubahaye ikaze bose. turagushimiye Imana ishobora byose, turaguhimbaje muri uyu mwanya, muri aya masaha. tugushimiye ko tugeze hano, tugushimiye kandi ko warinze abatangiye kuva mu gitondo kugeza aya masaha, habonekemo n'imbaraga zo gufasha imitima. kandi abo bose badukurikiye tubasabiye umugisha, tugire neza twese kugeza ubwo dusoza, mu izina rya Yesu, amen. ubushize twari tugeze ku moko, uko abantu babayeho. tuvuga abazungu, tuvuga abirabura, tubona ko hari n'abantu b'umweru abo twisa abantu b'umweru cyangwa bajya gusa umuhondo. Karibu umushumba. Murakoze cyane. ndumva aho hantu twarahavuze kandi twasobanuriye abantu uko abantu bagiye bakomoka ku bana bano wabarokotse umwuzure. bamwe bakaza bagana iyo muri Afurika, abandi bakagana i Burayi no muri Aziya. ari abanyaburaya ndetse baje gukomokaho n'abagiye muri Amerika. urabizi ko Amerika ari ejo bundi bonetse ejo bundi, ntabwo ari umugabane wari uzwi. umugabane wabonetse ku bwa Christophe Colomb, aba Vasco da Gama bagiye bakoraga ibintu by'igenzura bagenda hirya no hino. murabizi ko iyo kinyejana cya 17 na 18 cyane cyane na 19 byabaye ibinyejana byo kuvumbura no kuvumbura imigabane. niho rero twavuga ngo Abanyamerika ni uruvange rw'amoko, ngira ngo abantu barabizi. hari abirabura, hariyo abazungu b'i Burayi, hari Abanyaziya, hari Abahindi, ndetse ngo bo bakekwa ko ari bo mwimerere waho. abo bose rero amoko yagiye avuka atyo aragwira, akwira mu isi yose. icyo twijeje rero abantu kandi banadusabye gusubiramo no kubabwira uyu munsi, na ibi bintu by'izi ntambara ya Isirayeli cyane cyane idacika, kandi Bibiliya ikaba ifite ubuhanuzi buvuga ko igiye kuzahura n'intambara ikomeye yiswe ya Gogi na Magogi. iyo ntambara turayisoma muri Ezekiel igice cya 38, ahanditswe ngo nuko mwana w'umuntu werekeza amaso yawe kuri Gogi wo mu gihugu cya Magogi, umuhanurira uti dore ndakwibasiye we Gogi we. bivuze ko igihugu gihari. icyo gihugu kirahari. nkaba rero ngiye kubivuga mu magambo arambuye, nsaba baduteze amatwi ko badukurikira rwose neza kugira ngo bumve aya magambo kandi bumva aya mateka, kuko na amateka ariho
kandi akomeye yo kwitabwaho kuko iyo ntambara uburyo iremwe uburyo iteguwe ni intambara izaba ari nini, ni intambara izaba bamwe ndetse abaenjeniyeri b'intambara bavuga ko ishobora kuzaba ari intambara ya gatatu y'isi yose kandi ikazaba intambara mbi cyane kuko ukoze ugasesengura ukweze kera yivuga we aragaragaza ko iyo ntambara izaba ari intambara rukokoma, izaba irimo amahanga yose yo kwisi yanga Isirayeli. Aho hana abantu baca akarongo amahanga yose yanga Isirayeli, ndaje ndayavuga ayo mahanga kandi ntange nazarigima ya ntange n'impamvu n'amatariki n'ibihe byose abadukurikiye baze kubikurikirana neza. Muri Ezekiyeli igice cya 38 na 39 havuga iyo ntambara. Iyo ntambara harimo n'abantu bagiye bayihanura ariko ntibavuge ko ari yagoye. Muri iki gitabo nanditse mo abantu benshi, navuzemo uwo bita Ilirimayeli Aloisi. Uyu ni umuhanuzi wabayeho wavutse ku itariki ya 8 z'ukwa gatandatu mu 1894. Yatanze ubuhanuzi burebure avuga ku ntambara ya gatatu y'isi yose ngo izaba ariyo ntambara mbi izaturuka mu burasirazuba bwo hagati kandi izaba irimo ibibatsi bikomeye by'umuriro bituma ijuru rihinduka umukara. We niko yahanuye. Amata akomeye menshi y'intambara zarasanira mu ruzi rwa Mediterane. Umuriro uzaka cyane muri Balkan, mu bihugu bya Balkan biriya by'uburengerazuba bw'Iburayi, nyuma y'uburasirazuba bw'Iburayi, nyuma y'urupfu rw'uwo muyobozi ukomeye uzabaho. Ntabwo yavuze uwo ari we ariko yavuze ko hari intambara ikomeye. Nanone hari undi witwa Edgar Chase. Uyu mugabo nawe wavutse ku itariki ya 18 z'ukwa gatatu 1877. Bamuhimbye izina ngo ni umuhanuzi uhumiriza, yakunda guhanura ahumirije. Uzi Yakabumbye, Pastor Yakabumbye arigisha akigisha ahumirije akarangiza iteraniro ahumirije kandi ahanura pe. Aravuga uriya mugabo yarantangaje nawe ejo nasomye igitabo yanditse. Yakabumbye ni umukozi w'Imana nokuri pe. N'uyu rero Edgar bamwise umuhanuzi uhumirije, nawe yavuze ko hazaba intambara kandi babivuze muri 1800. Hashize hagiye gushira ikinyejana n'igice bahanuye ibintu hafi ibinyejana bibiri bahanuye ibyo bintu. Harundi uwitwa Nostradamus abantu baramuzi ko ari umuhanuzi ukomeye wahanuye ibintu byinshi, nawe yahanuye iyo ntambara. Rero iyo ntambara ikomeye izaba cyane cyane igabwe kuri Isirayeli. Ndagira ngo mbanze nsomere abanteze amatwi aya magambo ya Ezekiyeli bumva uko avuga. Maze uhanure uti umva uko umwami w'Iteka avuga ngo dore ndakwibasiye yewe Gogi we, umwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubali. Nzagusubiza inyuma nshyize indobo mu nzasaya zawe, maze nkuzanane n'ingabo zawe zose n'amafarashi n'abayagenderaho bose bitwaje intwaro zishyitse n'igitero kinini gifite ingabo nto n'inini, bose bambaye inkota, ab'Ibuperesi no muri Etiyopiya n'Iputi bari kumwe nawe, nabo bose bafite ingabo nini n'ingofero z'icyuma, na Gomeri n'ingabo ze zose, n'ab'inzu ya Togaruma n'ahaherereye ikasikazi n'ingabo ze zose, n'amahanga menshi azaba ari kumwe nawe. Muri Ezekiyeli 38:3-5. Emi ngira ngo abadukurikira bumve neza. Iyi ntambara izaba irimo amahanga menshi azaba ari kumwe na Gogi, afatanije na Gogi. Ariko tukiri aho Gogi uze kwibuka nayo ndaza kumusobanura. Hano Bibiliya iratunga agatoki igihugu cy'Ubuperesi. Ntabwo ari ko kikitwa gityo, ahubwo muri iki gihe cyitwa Irani. Ni ari Peresi kera. Iratunga agatoki Etiyopiya, iyo n'uyu munsi yitwa Etiyopiya. Ariko
buri Ethiopia yacu hano muri Afrika ya hari ibihugu Sudan, Ethiopia byahoze ari puti. Niyo mpamvu wumva ngo nawe puti na Libya yacu ya ndetse ari ibihugu kenshi bigize amajyaruguru ya Afurika. Ibyo byose bikazaba biri hamwe na Gogi byarambariye kurwanya Israel hamwe n'andi mahanga menshi. Uyu mwanya rero ndagira ngo dusesengure kuri Gogi. Abantu babanze bumve Gogi arinde. Iyo dusomye abana ba Yafeti, umwana wa gatatu wa Nowa, yakomotsweho n'abahungu 7 ari bo Gomeri, Magogi, Madayi, Tubali, Yavani, Mesheki na Tirasi. Nibo bakomotse ku muhungu wa Nowa wa gatatu yitwa Yafeti. Harya Seti n'umukuru? Yafeti niwe twamwita ko ari we muto kuko abanza Shemu na Hamu na Yafeti. Okay. Aba bana 6 7 nako nyuma yuko umwuzuro urangira nk'uko amateka yo kuvuka no kubaho kw'amahanga bigaragaza, abashaka gukora consultation wenda bakakonsulita ibi bintu bazarebe Naissance des Nations, igitabo cyitwa Naissance des Nations cyangwa se inyandiko yitwa la Naissance des Nations. Ibi bintu bazabisanga nk'uko ngiye kubivuga. Okay. Abo bahungu nibo bakomotsweho n'amoko y'abantu bagiye bimuka batura mu majyaruguru ya kure ya Israel. Ni hehere mu majyaruguru ya kure? Urabizi ko mu majyaruguru ya Israel hafi hari Syria, hakaba Syria, hakaza Taki, hanyuma agakomeza ibindi bihugu byo haruguru biri Polandi gahera ku Burusiya hejuru. Yes. Abo bantu nibo bagiye bimuka, za migration zirabigaragaza, za fresh zabyo zirabigaragaza ko ari bo batuye aho. N'ikimenyimenyi imidugudu imwe ivugwa nka biriya ngo nka Tubali. Hari umujyi umwe wo mu Burusiya witwa Toboroski uyu munsi komoka kuri ayo mazina. Urumva ni ibisekuruza binini bimaze igihe, haciye imyaka myinshi ya. Ndetse Bibiliya ihita ngo muri extremité du septentrion, ahahera h'ikasikazi. Ni ukuvuga ahaheraho mu burasirazuba h'amajyaruguru. Nta handi rero izo fresh zerekana igihugu kinini cyane kirambarayeyo cyitwa Uburusiya, Russia. Muri iki gihe hari ibihugu bikitwa amazina ya kera ariko bikaba bifite n'amazina mashya, bitakitwa amazina ya kera, bifite amazina mashya. Ahahoze havugwa Gomeri, Tubali na Togaruma niho hari Turukiya. Ya. Icyo kikaba cyarahoze ari ingobyi y'Ubukristo mu kinyejana cya mbere hamwe n'icya kabiri. Ariko kuva mu kinyejana cya 7 kikaba cyarabaye igihugu cya Kisilamu gifite ijanisha rirenga 90% by'abatuye b'Abayisilamu. Ahahoze havugwa Magogi na Roshi, analize y'iri jambo niho hava Rusi, umwami w'Iroshi, Rusi. Niho hari igihugu kinini gikomeye muri iki gihe cya Rusiya cyangwa se Ulysses. Muri uwo muryango kandi naho hakomotse abaturage bagize amoko y'Abanyaburayi menshi. Ubwo busesenguzi nanone bugaragaza ko Tubali na Mesheki aribo bakomokaho n'amoko y'abantu bari batuye kera hafi y'inyanja yirabura kuri Mer Noire. Uyu munsi rero hasaho hari za Afghanistan, hari za Turkmenistan, za Pakistan. Ibyo ni ibihugu birambaraye aho. Abadukurikiye bumve neza intandaro y'intambara. Bari batuye kera hafi y'inyanja. Abo bakaba aribo bakomotsweho n'abantu bamwe batuye mu Burusiya muri iki gihe. Kandi izina Mesheki rikaba ryo rikomokaho n'izina Moscow. Moscow. Mesheki Moscow.
umurwa mukuru w'Uburusiya. Okay. Umujyi mukuru w'Uburusiya muri iki gihe Roshi akaba ariyo ryavuyemo Rusiya. Iyo dushubije amaso inyuma rero tukareba umwuka wa politiki uriho mu burasirazuba bwo hagati, usanga byinshi muri biriya bihugu bisa naho bidakunda Isirayeli, nubwo bimwe bitavuga ku mugaragaro, ariko bigaragarira mu bintu byinshi. Ndaje bivuge mu magambo arambuye. Emi, abadukurikiye babasesenguzi nabo bazasesengura aya magambo n'aya mazina. Ndabizi ko hari abashakashatsi kimwe nanjye ndetse wenda n'abandusha, ariko bazabisesengura. Turimo turagenda tugaruka ku ntambara y'Amagogi. Hanyuma nari mvuze ngo ayo mahanga yose, ibyo bihugu byose, nubisesengura neza usanga ko n'uyu munsi nubwo bimwe biterura ariko byerekana ko bidakunda Isirayeli. Reka nze ntangize ingero zikurikira. Ndatanga urugero ku gihugu cya Misiri, abariho mpera. Iyi Misiri hano muri Egiputa ni igihugu kinini gifite kilometero kare miliyoni 1 n'ibihumbi hafi 450, kikagira abaturage bagera kuri miliyoni 102. Miliyoni 102 n'ibihumbi 334. Y'abatuye Misiri? Ya. Nukuvuga ngo Isirayeli ifite miliyoni 11 n'enye, ngira ngo yo babariyemo n'abari hanze. Nukuvuga ngo kiba ku by'inshuro 11. Misiri kandi ifite abasirikare barwana babarirwa muri miliyoni, abarwanira ku butaka, abarwanira mu kirere, abarwanira mu mazi, kikagira n'abandi benshi batojwe by'umutekano. Iki gihugu kuva kera ni umwanzi wa Isirayeli, ndetse bamwe bavuga ko gifite n'inzika y'aba bantu baguye mu nyanja itukura. Ya. Ngaho gacwaye ko ari kera. Ni kera. Iza Farawo. Ariko z'ubu Farawo ntibwakomeje. Kandi urabizi ko ari cyo cyaje ku isonga igihe leta Isirayeli ishinga leta yayo muri 1948 ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu uwo mwaka. Nicyo cyahise giha nimugoroba saa 10:15 abantu bari mu misigiti bahise bahamagarwa ngo bambarire kurwana. Isirayeli kimara gutangaza, babitangaje uwo mwanya, Misiri idekarara intambara, ihamagara ibindi bihugu rero. Kandi urabizi ko icyo gihugu gihana urubibi na Isirayeli kiri mu majyepfo, ni inyanja icamo. Ni inyanja icamo. Kizamukana abasirikare baki 12,000 bagiye kwataka Isirayeli. Bagiye kwataka Isirayeli ni intwaro z'intambara nyinshi. Kandi ubwo bavuga ko n'uyu munsi kikigira uruhare mu ntambara zose zabaye hagati ya Isirayeli na Palestina, nko muri 67 no muri 73. Iki gihugu kandi cyafashe mu buryo bugaragara imitwe ya Hamas na Hezbollah yo mu ntara ya Gaza. Ariko ikibazo abantu bibaza bakavuga ati ko ari nini n'abasirikare ari benshi, umunsi bazahaguruka bateye Isirayeli, ese bazabona naho bakandagira? Kubera ubwinshi bwabo. Kubera ubwinshi. Icya kabiri ni Iran. Aricyo twavuze tuvuga cy'ubuperesi. Iki gihugu gihana urubibi na Isirayeli, ntabwo gihana urubibi na Isirayeli, hagati yabyo hari ibirometero bigera hafi ku 2,000 kugira ngo ugere ku mbibi za Isirayeli. Kugira ngo ugere muri Teherani uvuye i Tel Aviv hari ibirometero byinshi. Ariko twavuga yuko ari umwanzi ukomeye wa Isirayeli wa kera. Iyo ukurikiranye ikarita y'isi neza usanga yuko icyo gice aricyo cyari cy'ubuperesi. Iran y'ubu aricyo cyahoze cyitwa Ashuri, nanone igice cyacyo kimwe na Ashuri. Kandi turibuka ko bibiri tubwira ko abami b'Abashuri bagiye batera Isirayeli kenshi. Muri bibiri ibitabo by'ingoma n'abami byerekana intambara y'Abanyashuri, ndetse Ashuri niyo yigabije Isirayeli irabatwara. Emi ntiyanabica, ahubwo babavanga n'amahanga y'ahandi kugira ngo ubwo bwoko bucike buveho. Barabikoze rero.
urwo rwango iyi Bibiliya ya Ezekiyeli igitabo cya Ezekiyeli avuga rufite imizi kure. Icyo gihugu ni nacyo kinini ko gifite ubuso nabwo bugera hafi kuri 1,648,000 kikaba gituwe n'abaturage bagera kuri 1,82,801 n'utundi. Kikaba gikataje cyane mu bya gisirikare ku buryo gikoresha ingengo y'imari ingana na miliyari 11 ku kwezi ku mwaka z'amadolari mu gisirikare. Ndagira ngo umve iyo arume ya Irani na arume ya Misiri uzifatanye. Kwizu bavuga ko muri Afrika Misiri ifite abajenerali benshi banakomeye. Bari Hosni Mubarak na barafite marshal. Ya. Urumva ni ibihugu biremereye. Abantu bakibaza uburemere bw'iriya ntambara izasakiraniramo n'abo bantu bameze batyo. Sabo gusa. Kumwihariko rero igihugu cya Iran n'umufatanya bitekerezo ukomeye w'umutwe wa Hamas wo muri Palestina ndetse na Hezbollah na Jihad Islamique State niyo ikorera muri Palestina. Iran ifasha cyane umutwe wa Hamas ku mugaragaro haba mu rwego rw'ubukungu no mu bya gisirikare. Uwo mutwe wa Hamas hamwe n'igihugu cya Iran bahuriza hamwe ku kuvuga ko Israel igomba guhanagurwa ku ikarita ikava y'Abirani yabo umutwe wa Hamas bavuga rumwe kuri icyo kintu. Kavanwa mu mubare wa za leta zigize isi bakemeza ko bazakora ibishoboka byose ko batazaruhuka batageze kuri uwo mugambi. Umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu uwo bitaga Ayatollah Khamenei niwe wavuze rugikubita ko Palestina itagomba kugabanywamo ibice ahubwo ko ari iy'Abarabu. Mu ntangiriro z'umwaka wa 1990 nibwo itsinda ry'abayobozi b'umutwe wa Hamas ryahagurutse riyobowe na Musa Abu Marzouk bajya Teheran muri Iran gukorera y'inama. Banayirangije basiga bashyizeho biro. None uribaza rero niba igihugu cyemera umutwe w'iterabwoba ni nk'ibi ngibi byo u Rwanda ruhora ruvuga tukavuga nyabone Kongo ishyikiye umutwe w'abarwanyi bari abaturwanya barwanya u Rwanda bitwe y'iterabwoba iriyo nkuko nguko. None se uko koko amahanga ntabibona agaceceka. Rero niba abisirayeli bahora barega bati Hamas ni umutwe w'iterabwoba, abandi nabo bakaba baterekana n'ishyaka rya politiki ariko ntabwo ari ryo. Kavuga ati dore ibimenyetso nibo bahora barasaha, nibo bahora bagira gute, nibo bigenda gute. Uyu mutwe ugahaguruka ugakorera inama mu gihugu kindi bagashingayo na biro. Ubwo se ubufatanyabikorwa buvugwa n'ubuhe? Nubwo ngubwo. Ndetse ubwo igihugu cya Iran kiyemeza gushyikira no gutera inkunga uwo mutwe bemera kujya baha $30 z'amadolari buri mwaka. Hamwe n'izindi nkunga za gisirikare. Muri icyo gihe kandi nibwo umutwe wa Hamas wahise ukomera kubera gushyikirwa. Ku itariki ya 21 z'ukwa 11 2012 umwe mu bahanga mu bintu birebana n'imitwe y'ibyihebe witwa Matthew Levitt wo muri Institute de Washington yavugiye kuri CNN ko Iran ishyigikira amatsinda y'abarwanyi bo muri Palestina igaza ibaha za roketi zo bita roketi Farji 5 irazibaha. Aba ni abahamya berekana ko uburyo Iran idakunze Israel kandi nihavuga ifirimbi y'urugamba urumva nta kuntu batahita baza. Hari n'inyandiko n'ibikorwa byinshi bigaragaza ibyo ngibyo. Igihugu cya gatatu kiri muri ako gace nicyo bita Yorodaniya. Yorodaniya niyo yahoze yitwa Mowabu kera. Mowabu ni hakurya ya Isirayeli. Uyu uri mu kibaya cya Yorodani, uri mu kibaya cyo hasi ubureba Siriya. Hari n'umuhanda twarahanyuze, hari umuhanda munini uturuka i Betelehemu ukomeza hasi ukazangiga Galilaya. Ubureba Yorodaniya yose ariyo Yorodaniya yahoze ari Mowabu. Yo ifite abaturage nabo benshi bitari cyane 10,000,000 ariko icyo gihugu gihana urubi na Isirayeli mu burasirazuba. Icyo nacyo ntabwo gicana uwaka na Isirayeli.
twabibutsa ko Yorodaniya yatabaranye na Misiri muri 48 muri ya ntambara yo bise intambara y'ubwigenge bwa Isirayeli. Nta nubwo byagarukiye, ahubwo muri za ntambara zose ko zakurikiranye Yorodaniya zigizemo uruhare kandi ihagaze ku ruhande rw'abanyepalestina batifuza ko Isirayeli ibaho. Ndetse twabibutsa ko icyo gihugu ari cyo cyafashe igice cy'umujyi wa Yerusalemu cy'Iburasirazuba kikawugenzura kugeza ku itariki ya 7 z'ukwa 7 68, igihe ingabo zirwanira mu kirere za Isirayeli zawigaruriraga mu ntambara ikomeye yahabereye. Igihugu cya gatatu ni Siriya. Urabizi Bibiliya yo ivuga intambara za Siriya rwose, irazivuga kuva kera. Abanyasiriya bateraga Isirayeli umusubirizo buri gihe. Ibyo bintu rero ntabwo byavuyeho, ahubwo byarakomeje, ndetse bigaragazwa n'amateka. Igihugu cya Siriya cyafatanije na Misiri mu ntambara yo muri 48 ko cyatabaranye abasirikare baki 600 hamwe n'intwaro zitari kimwe na bagenzi bacyo mwaka w'1967 no muri 73 cyakomeje kugaragara mu ntambara Isirayeli yarwanaga n'ibyo bihugu by'Abarabu mu ntara ya Golani. Iyo mu majyepfo y'icyo gihugu yakoreshejwe cyane n'abarwanyi b'Abarabu mu gutera ibisasu bya Katyusha urwungikane muri Isirayeli. Ndetse no mu gihe Isirayeli yashushubikanaga abarwanyi ibakuye muri ibyo birindiro, bose bahise bahunga berekeza i Damas mu murwa mukuru wa Siriya. N'uyu munsi rero iki gihugu ntabwo gicana uwaka. None se pase tukira ahangaha na Isirayeli ahangaha ari aho mu majyaruguru za Lebanoni, Iburasirazuba, za Jordania, ubundi nta gihugu na kimwe kiri hano hasi mwiri cross cyumvikana na Isirayeli? Ntacyo. Nuvuga ngo ibihugu byose bangira ishyanga rya Isirayeli, ahubwo Isirayeli kubihari ni amasezerano y'Imana. Reba uko ingana, reba uko imeze. Kuki batarayisiba nyine wa mugani wawe. Aha ni ibanga riri, nicyo gitabo nanditse ntibanga rikomeye rihishwe mu Burasirazuba ni ibanga riri. Noneho rikamvuge ku Burusiya. Igihugu cy'Uburusiya ntabwo kiri hafi ya Isirayeli, kiri kure pe. Kiri kure mu majyaruguru ya kure. Nkabona Bibiliya inavuga ngo ni kuri extremité ahahera, ariko Bibiliya ivuga ubuhanuzi by'ubutinya. Ezekiel avuga ati uri mu burasi ahahera hikaskazi, ni kure cyane. Ntabwo gikunda kuvugwa cyane mu bihugu bidakunda Isirayeli, ariko nacyo kigaragaramo mu buryo buziguye. Ndetse uruhande rwacyo rukaba rushobora kuzaba runini cyane nk'uko tubikesha ubuhanuzi bwa Ezekiel. Birazwi neza yuko ari cyo gihugu cya mbere kinini ku isi yose gifite ubuso bungana na 22,242,402. Icyo kinini kikaba gituwe n'abaturage bagera kuri 293 n'ibihumbi 47,571. Ni igihugu gikungahaye ku bintu byinshi bitandukanye, byaba mu mutungo kamere, mu buhinzi, ndetse kikagira n'ikoranabuhanga riteye imbere cyane cyane mu bintu bitandukanye. Ku rwego rwa gisirikare ho n'indashyikirwa, ndetse ku ntwaro za gisirikare ntabwo begerwa. Ngira ngo urabizi babigaragaje ejo bundi muri iyi ntambara yabo na Ukraine. Hari iyo bitse ngo ni shitani harya, satani kabiri. Urumva rero abantu babitse na satani nta birani nko kwihariza abantu bavuga ati nijye ubitse ukurimbuka kose, umuntu wakomeza kunkora mu jisho. Uretse ko usibye kuba twicaye ku masezerano, bano bagabo n'ushatse ntibayirimburiza. Ndetse n'ukora amasezerano y'Imana n'igihe cyayo kitaragera, ariko ubundi mu by'ukuri bashobora kutwubika. Babikora rwose. Nubwo icyo gihugu kitarwanye muri za ntambara za Isirayeli yarwanyemo n'ibihugu by'Abarabu, ariko cyagaragaye mu bindi bikorwa byo mu gushyigikira Abanyepalestina. Ku itariki ya 23 z'ukwa 5 1967, guverinoma y'Uburusiya yatangaje ko Moscow izahagarara mu ruhande rw'ibihugu by'Abarabu nibiramuka bitewe na Isirayeli. Urumva iyo declaration bavuze ku itariki 23 z'ukwa 5 1967, cyagiye habaga ya guerre de 6 jours, ya ntambara y'iminsi 6. Baratangaje ngo
Israel ni yongera gutera ku bihugu by'Abarabu, irisesi cyangwa Uburusiya buzahagarara mu ruhande rw'Abarabu ku mugaragaro. Bagahora bavuga ko batifuza ko ikibazo kiri hagati y'Abarabu n'Abisirayeli cyakemuka mu ntambara, ahubwo cyakemuka mu mahoro. Ariko nyamara bavuga bati nitubona bikomeza kugenda nabi natwe tuzahagarara mu ruhande rw'Abarabu. Igihe intambara yo mu 1967 yabaga, Uburusiya bwahise bucana umubano mu bya diplomasi na Isirayeli. Wumva icyo kintu rero. Hari ku itariki ya 10 z'ukwa gatandatu 67. Iyo ntambara ikimara guhagarikwa, umwanzuro wa ONU Uburusiya bwahise n'umwanzuro wa ONU Uburusiya bwahise bwoherezereza Misiri intwaro nyinshi hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare bitandukanye n'izindi mfashanyo. Urabizi ko Misiri babyohereza mu Misiri muri Egiputa. Urabizi ko Misiri yahakubitiwe bikomeye cyane, irahazaharira, yarahazahari na biriya bihugu bigenzi byayo birahazaharira. Uburusiya bwahise bukora support, bwohereza Misiri intwaro z'intambara n'ibindi bikoresho by'intambara ndetse n'izindi mfashanyo. None se Emi, ibyo bintu bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Uburusiya buri ku rwo ruhande rwa niba uvuze ko ukeneye ko ibintu bikemuka mu mahoro, noneho nawe ugasapoti ukanyuza intwari inyuma ukazitanga, ubwo se ubuvuze intambara. Mu ntambara yo muri 73 Uburusiya bwateye inkunga igisirikare cya Misiri kuko butifuza ko icyo gihugu kizongera gutsindwa nk'uko byabaye mbere, ariko byaje kuba iby'ubusa n'ubundi. Ubwo kandi bwo bwabahaye za systeme byo bita defense anti-aérienne, ubwirinzi bwo mu kirere, kugira ngo nihagira amabombe agwa bahite bayazimya. Zizajya zikoma mu nkokora Isirayeli zikayibuza gukoresha ikirere nk'uko babikoze mbere. Nanone muri icyo gihe ibiro by'ubutasi by'Uburusiya byafashije Misiri kubabwira amakuru y'imyiteguro, ndetse bubohereza n'abahanga mu bya gisirikare, ngira ngo bagera kuri 20 baza kugira inama Misiri. Urumva rero starago zose Isirayeli yanyuragamo irwana n'ibyo bihugu byunze ubumwe by'Abarabu. Uburusiya nubwo butagaragaje abasirikare babwo aho ngaho, ariko hari ibikorwa byagaragaye bakoze byerekana ko bashyigikiye Abarabu. Akaba ari nayo mpamvu ubu tutapfa gucira inyeri ibyo umuhanuzi Ezekiyeli avuga, akabavugaho ko hazaba imbarutso yo gutera Isirayeli. Ngira ngo muri iyi ntambara iri kuba Isirayeli yaricecekeye, ntacyo yavuze, yarabyihore. Ngira ngo irabizi, ivuga iti dukoje hagati mu ntozi ibibazo byaba ibibazo. Kandi ariko twakwibuka ko nanone iyi ntambara itaba itorero rikiri hano, niko biri tubwira ako kana, ahubwo no kukibutsa abantu abadukurikiye bose bibuke ko iyi ntambara nubwo mwakumva itangiye gusuma, nubwo mwakumva bati byakozanyijeho byatangiye kugira gutya, ntabwo izaba itorero ritaragenda. Niramuka inatangiye gusekurana mu buryo bwa politiki no guterana amagambo, abantu bazabe bamenya ko itorero naryo riri kuhagirwa, rigiye kugenda. Ndetse hari n'umushinga wo gukora centre nucléaire aho muri El Daba mu Misiri, watangijwe nk'uko amasezerano yasinywe hagati ya Vladimir Putin w'Urusiya hamwe na Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri ku itariki ya 11 z'ukwa 12 2017. Basinye amasezerano yo gukora centre nucléaire, ikigo cy'intwaro za kirimbuzi. Urumva ibyo bintu byose, niba usapotinga igihugu kandi uzi ko ari umwanzi ukomeye wa Isirayeli, nawe deje ubwo nawe uri umwanzi wa Isirayeli. Ngiye impamvu rero ituma Uburusiya butungwa agatoki muri iyi ntambara, muzaba muri iyi ntambara ya Isirayeli. Igihugu cya kane ni Libani, kiza ku mwanya wa 6 muri ibyo bihugu. Libani cyangwa Lebanoni,
nayo iri mu majyaruguru ya Isiraheli. iri mu majyaruguru ya Isiraheli. Mu gihe Dawidi na Salomo bari abami, icyo gihugu cyari kibanye neza na Isiraheli, cyo nta ntambara tubona, ndetse ni nacyo abami bakuyemo ibiti byiza bakoresheje bubaka urusengero rw'i Yerusalemu, ndetse n'ababitemye bakaba ari Abasidoni, abantu bo muri utwo duce, ngo babinyuzaga mu mazi babimanura babijyana i Yerusalemu. Cyabanye, ariko ukuntu cyaje guhinduka ntiwamenya. Muri 48 nibwo kifatanije na Misiri na Yorodaniya na Siriya baza gutera Isiraheli. Icyo bemeza ko iki gihugu imitwe cyane ya Hamas na Hezbollah na Jihad Islamique ikunda gukorera inama zayo i Beirut, mu murwa mukuru w'icyo gihugu. Ubwo rero bakaba bati abanzi ba Isiraheli naho nibo biryamiye. Ikindi gihugu kivugwa ni Iraq, kiza ku mwanya wa 7. Iki gihugu nacyo gifite abaturage benshi, gifite kandi nacyo ni kinini cya Iraq. Gifite kilometero kari 435, ni kinini. Gifite abaturage bagera kuri 1,38 n'ibihumbi 872, kandi gifite abasirikare, igisirikare kitoroshye kigizwe n'abasirikare bagera ku 7,271, hamwe n'abandi bagize inzego zitandukanye z'umutekano ngo bagera ku 650. Urumva nabo bagiye gukabaka miliyoni. Nk'uko amateka bigaragaza, igihugu cya Iraq cyahoze cyitwa Mesopotamiya mbere, kikaba byumvikana ko Babuloni ariho yari iherereye. Bikaba biduha kumenya imvo n'imvano y'imirwano icyo gihugu kigirira Isiraheli, y'urwango icyo gihugu kigirira Isiraheli. Uhereye mu kinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Yesu, icyo gihugu cyagabye ibitero bikomeye kuri Yerusalemu. Urabizi ko Babuloni yateye Yerusalemu inshuro 1, 2, 3 ndetse zirenga, kikanyaga abantu bakagenda bagatwarwaho iminyago, bakamaraho imyaka 70. Bazaga bafata abantu bazamuka nabo bajyana. Uretse ko bagize amahirwe igihe cya Kuro akabakurayo, ariko urede kumara ahantu imyaka 70, urumva ni ikintu gikomeye, karengane gusa. Mu ntambara muri 48 icyo gihugu cyahururanye abasirikare bagera ku 4,500 baje gufatanya na Misiri na Isiraheli kurwanya Isiraheli. Ndetse no mu gihe iyo ntambara yari irangiye, ingabo za Iraq zakomeje kugaragara mu birindiro muri Yorodaniya, byifatanya n'abasirikare b'Abanyayorodaniya, kandi uzi ko bari baratwaye igice cy'umujyi wa Yerusalemu. Mu nkubiri y'intambara yo mu kigobe cya Perse yabaye mu 1990, ari nayo yahitanye Saddam Hussein, ibihugu byishyize hamwe na Amerika, Ubwongereza. Urabizi ko ya ntambara yo bise Tempête du désert, cyangwa muraba wo mu butayu, yari ikomeye. Urayizi, ni ejo bundi yabaga igihe no mu Rwanda hari intambara, ariko iyo ntambara yaramenyekanye cyane. Igihugu cya Iraq rero, aho kugira ngo gifate indi initiative wenda yo kugira uko kibigenza, cyahise gikurura imbunda zacyo zitangira kurasa amabombe ya Sikudi muri Isiraheli. Urumva ibyo bintu bibwiraga ko Isiraheli ari iri gufasha Amerika. Niyitayifasha bo, umujinya wabo warebaga kuri Isiraheli bakaba bati ni inshuti za Amerika. Kandi nibyo koko ni inshuti regare, kaba inshuti niyo babaye. Abize mu 1944, igihe ibintu byameze nabi Burayi 92, 1941 na 2 na 3 na 4 na 5 kugera na 6, ahubwo kugeza hafi na 6 barimukaga, bapfa gutorongera bacitse ku icumu. Nyuma y'urupfu rukomeye cyane, nyuma y'itsembabwoko, bagiye bajya muri Amerika, niho baruhukiye, niho bubatse leta, niho bagize bate, bafitemo inganda zikomeye, bafitemo abantu bakomeye babo no muri leta nayo hose. Ni inshuti rero zakadasohoka. Ako tukira aha Pastor, umuntu wese akwiye kwemera ko Isiraheli ihagaze ku buhanuzi, kuko ushobora kumbwira ukuntu akagahugu kangana gutya kaba kanananiye aba bagabo, n'ukuntu arabihambiriza, kuki bitemera. Ku itariki ya 7 z'ukwa 12 2018, ikindi kintu gikomeye gitangaje cyane ni ukubona ibihugu byinshi bigaragaza urwango kuri Isiraheli, cyane cyane byo mu burasirazuba bwo hagati.
byinshi. Ndatanga urugero, ikintu gikomeye cyane cyabaye ku itariki ya 7 z'ukwa 12 2018 igihe Trump wahoze ari perezida wa Amerika yatangazaga ko Yerusalemu ari wo murwa wa Isirayeli. Hari kuwa gatanu mu masaha 8 abantu bava mu misigiti bajya gukora imyigaragambyo, ndetse isi yahise ibona uko ibihugu bifata Isirayeli igira ubwoba. Ndatanga Trump yatwikuruye akantu gato mu ntara ya Cisjordania muri uwo mugoroba hahise haba imyigaragambyo simusiga yahakozwe n'abayoboke b'umutwe wa Hamas. Mu gihe byari bimeze bityo mu ntara ya Gaza naho nuko byari bimeze. Mu gihe byari bimeze bityo muri Afghanistan niko byari bimeze. Ibintu byari byifashe nabi, amagana n'amagana bigaragambya buzuye mu mihanda batwitse idarapo rya Amerika n'irya Isirayeli, kandi bagendaga basatira ambasade ya Amerika, ariko abashinzwe umutekano bakoma imbere. Muri Taki naho imyigaragambyo yahise iba uwo mwanya. Ibintu byari abantu bari buzuye imihanda no muri za karitsiye, abaheza nguni bakomeye cyane b'imitwe itandukanye. Muri Malaysia, muri Indonesia ibintu ntabwo byari byo. Ibaziyo Malaysia iri na za Indonesia kweri kwari kuri, ariko bahise bigaragambye. Ibihugu byinshi muri Teherani muri Iran ibyo byari bikomeye, no muri Libani na hehe hose, no muri za Pakistan. Ibi bintu byongeye kugaragaza ibihugu byo mu Burasirazuba bwo hagati bifite ku mutima, byerekana ko imbarutso niramuka ikozwe bazahaguruka n'imizi n'imiganda, zahaguruka n'imizi n'imiganda, kandi iyo ntambara ikaba mbi cyane ku buryo amahanga yose ashobora kuzisanga bari inshuti za Amerika bagiye mu ntambara mu ruhande rwabo gutyo. Ubu buhanuzi rero buvuga ko iyo ntambara ya Gogi, nk'uko namaze gusoma ya mirongo, yerekana ko guhembuka no kongera kubaho kw'Abisirayeli nyuma y'imyaka irenga 1000 baratataye ndetse barakorewe jenoside, ko ari bwo umwanzi ukomeye wa Isirayeli azaba yiteguye kubatera, agatanga n'ishusho y'icyo gitero uko kizaba kingana ndetse n'intwaro kizaba gifite. Ezekieli aravuga ati, iminsi myinshi nishira uzagendererwa, mu myaka y'iherezo uzaza mu gihugu cyari cyaramazwe n'inkota, hanyuma kikagarurwa kikababwamo n'ubwoko bwateranijwe hamwe bukajya mu misozi ya Isirayeli. Muri uyu murongo umuhanuzi Ezekieli arerekana igihe ibyo bizabera, arasobanura ko ibyo bizaba mu myaka y'iherezo. Niyo mpamvu abadukurikiye nubwo isi tuyonka tukabona iraryoshye muri iki gihe kandi nayo ikagenda itubera mbi, ariko ntitunabyemere, inatubeshya ntitunabyemere, tukayisiga tukayitera ibiraka n'iki, ariko iratwereka ko tugeze mu myaka y'iherezo. Irabigaragaza kubera iki? Iyo urebye ibiriho ubu, ibibaho hirya no hino, bikwereka ko isi igenda isatira umusozo wayo. Umva uko Ezekieli akomeza akavuga ati, iminsi myinshi kandi uzagira imigambi mibi, maze uvuge uti ngiye kuzamuka ntera igihugu. Ezekieli 38:10. Ezekieli nanone aravuga uburyo iyo migambi y'uwo mwanzi izatangira, ngo azabyibwira abigambirire mu mutima we gusa. Byumvikana ko nta yindi mpamvu ikomeye azitwaza, suko wenda hari indege ya Isirayeli zaba yabombarizeyo, suko azaba, ahubwo ni ibintu bizateruka kubera ubuhanuzi. Ni ibintu bizabaho kubera ubuhanuzi. Ntange nk'urugero nk'ejo bundi kugira ngo Uburusiya bujye muri Ukraine, wese bavuga ko byaturutse nta mpamvu n'imwe usibye gutekereza ibyo byonyine byabo. Bigaragara ko bavuze batari ko ziriya ntara n'ubundi zahoze ari Uburusiya, none barashaka kujya muri OTAN, ibintu bidafite 12. Ariko nyine baraguza furu bakavuga batoya Putin afite impamvu
kubera ko ibihugu by'iburengerazuba bw'isi byashatse gukora ibirindiro hariya, ariko ibi byo ntabwo ari byo bizabikurura. Ezekiyeli akomeza aravuga ati icyo gihe uzaza uvuye mu gihugu cyawe ahahera h'ikasikazi, wowe n'amahanga menshi ari kumwe nawe, maze uzazamuka utera ubwoko bwanjye Isirayeli. Murongo wa 15 kugeza kuri 16. Wowe uzaza uvuye mu gihugu cyawe ahahera h'ikasikazi, wowe n'amahanga menshi ari kumwe nawe, maze uzazamuka utere ubwoko bwanjye Isirayeli. Ezekiyeli kandi ntiyasize inyuma no kwerekana aho uwo mwanzi uzatera Isirayeli aturuka, ndetse ko azaba atari wenyine, ahubwo azafatanije n'andi mahanga atandukanye. Hano aravuga ko uwo mwanzi uzatera aturutse ahahera h'ikasikazi. Uyu murongo niwo utwibutsa cyane kureba ku ikarita, tukareba ibihugu biri mu burasirazuba cyangwa se kuri extremité yo yakuri. Nzakoranya amahanga yose atera Yerusalemu. Zekariya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 niko handitse ngo nzakoranya amahanga yose atera Yerusalemu. Iyo ngeze aha nanjye wanditse n'ibi bitabo ndatekereza amahanga yose azarasanira he? ko ari gato, ko ari agahugu gato. Ibyo muzehe akunda kuvuga ati twebwe ntitwabona aho turwanira, reka tuba ati twe ntitwarwanira, ntabwo ubuze barwanira ishyorongi, barwanira se uwarasa ari mu ruhengeri ko yaba agejeje aka kanya neza byagenda bite? Na Isirayeli turibaze se, ejo bundi ndiyo batweretse ngo ikibaya cya Megido ngo kizaberamo iyo ntambara, ngo kuva kera niho ingabo zakoraniraga bakazibara, zishaka gutera amajyaruguru, zishaka gutera amajyepfo bakazibara. Ukibaza eske Iran ubwayo nuko ingana, Iraq ubwayo nuko ingana, Yorodani ubwayo nuko ingana, za Egiputa kuzingana, n'ibi bihugu byose bizaba byikomatanije. Byumvikana ko ahubwo uko ntekereza, ntabwo ariko nabisomye, iyo ntambara ahubwo ishobora kuzajya ibera mu bihugu bitandukanye. Abakunda Isirayeli n'abayishyikira bagahura n'ibibazo, niko ntekereza hamona. Kuko nawe urebye iki kibaya nyamugani dukompare n'aba bantu bose uvuze, bo duhereye hejuru, iki kibazo cyaba kingana iki cyo guhuriramo n'amahanga usanga na gutya, kandi umva intwaro zose za kirimbuzi zaba zerekeje muri kiriya kibaya, bazari gutwika nde? Sinzi. Ni ukurwana n'Imana. Ni uko nguko. Kandi nako birivuga ko iyo ntambara nta muntu uzayihagarika n'umwe, izaba ityo. Uko nkeka rero, uko nibwira mpamanya n'umutima, ishobora kuzataka ibihugu bimwe na bimwe by'inshuti za Isirayeli, bikunda Isirayeli. Nubwo nyine tubonye n'ibiyanga, ariko hari n'ibindi bihugu bikunda, noneho bigashyamira. Nk'igihe abayisilamu barwanaga n'abakristo, urabona hari ibihugu bitari na byinshi, cyane cyane igihugu cya Arabie Saoudite, uretse ko nyine cyagera yubatse mu Dubai, bakundaga baje barwana, ariko bagenda bigarura n'ibindi bihugu bigenda bigira abisilamu, kugeza igihe rero bose bajya kurwanira muri Isirayeli. Bagiye kurwanira Yerusalemu, murabizi. Abapadiri bamwe bangajaga abarwanyi bakabohereza, kandi babwiye bati nimupfa nta kibazo, ijuru ni iryanyu. N'abandi erega mwene data Satani ni umugome, yica abantu, ubwonko arabwangiza neza, kubisha ko ugiye gupfa babaye ngo uzajya mu ijuru. Urumva ibyo bintu byose kuki se abakristo mu Faransa, abakristo muri Itali, abakristo muri Polonye, abakristo bazaga bakaza kurwanira muri Isirayeli, bakahasakiranira n'abayisilamu. Si igitangaza rero ko amahanga nayo
azasakiranirayo, noneho wenda wa mugani yasakirana akanasakiranira n'iwabo bakarwanirayo, bakarwanirayo n'abadahuza n'icyo gihugu. Kuko niba Bibiliya bivuga ityo nuko nguko, ikigaragara hano cyane nk'uko Zekariya umuhanuzi abivuga mu bice 12:2 nuko ikidashobora gushidikanywa nuko hariho umugambi utagaragara neza wo guterwa kwa Isirayeli, kandi icyo gitero kikazaba gikomeye cyane, ndetse nk'uko ubuhanuzi bigaragaza icyo gitero ntabwo kizaba ari cy'Abanyepalestina, ahubwo hari ikindi gihugu, hari kandi ibihugu byinshi bizaba bigishyigikiye. N'ubundi Palestina si igihugu, kugira ngo abantu babimenye, ni intara ebyiri, hari Gaza, intara ya Cisjordani na Gaza, nizo zitwa ko ari intara za Palestina, kandi nazo ntizegeranye. Hagati ya Gaza haciyemo n'ubundi agace ka Isirayeli, haciyemo agace ka Isirayeli ngira ngo ni ibirometero nka 600, ni hanini, ni kure. Ntabwo wavigaza ngo urarutashye muri Jordan, muri Cisjordani. Urumva rero izo ntara nazo si igihugu, nta kugeza ubu ntabwo baragira leta ya Palestina yigenga, ntayo. Bizaba rero bigaragara ko iyi ntambara ikomeye cyane, ndetse bamwe mu bahanga mu bya politiki bavuga ko iyo ntambara izaba ari intambara ya gatatu y'isi yose. Ngira ngo amasaha yatugeranye, dusubikira aha, ariko tuzakomeza kandi ubutaha tuzakira n'ibibazo noneho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane mushumba, ariko mbere yuko mugenda mumanze mudusabira umugisha. Kandi mbwira abantu ko iki gitabo kirimo aya mateka ya makuru ndagifite, abagikenera kigura ibihumbi 7. Batuvugisha kigura ibihumbi bingahe? 7. Data wa twese uri mu ijuru uhoraho, Imana ishobora byose, Imana yo kwizerwa, uyu mwanya ndagushimiye, umwanya tumaze tuvuga dusobanura ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ubuhanuzi ni ukuri, kandi buzasohora nk'uko wabuteguye. Uha umugisha abaduteze amatwi, kandi twebwe uduye kwiyeza no kwitunganya, kugira ngo igihe nikigera tuzabana ubugingo buhoraho. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu, amen.